Filip, jel slikaš? Ma vidi. Wow, koja je to boja? Lijepo, baš lijepo. Koja je to boja? Crvena, bravo. To je crvena, da. Oh, check out. Da, vidiš. Kakve sve boje imaš? Wow, baš je lijepo. Sad se osušila, zato što se otvorila ova mala posudica i osušila se boja. Ali možeš koristiti ove druge koje nisu. Koja je to boja? Osušila se, da. Ne ide nigdje. Where are you going? Wow. Opa. Peanut, that looks good. Reci tati, koja je to boja? Crvena. In English is red, right? Check out. Wow. Buzz Lightyear. To the rescue. Baš je lijepo vani. Sorry, don't get pick my car. Šta kažeš? Don't paint your car. Why? Ne, samo po papiru crtamo. Zašto? Zato što je... Tako se to radi. Na papiru se crta. Po autu se ne crta. Zašto? Tako su odredili. Zato što se to ne radi po autu. Mami. Tata ide baciti smeće. But that, Mama, it's hard. Ta je tvrda, možeš je baciti u smeće. Then you forgot this. Okay, thank you. And one more. No, that's enough. Okay. A gdje ti je šort? Mom, one more.